pulang. Tania Inora, lahir Banda Aceh, 1 April 1996, IPK 3,88, Yudisium baik istimewa. Ulfi Maulida, lahir di Simpang 9 Juni 1995, IPK 3,09, Yudisium baik sekali. Wirani Utama, lahir di Lawe Sawah, 8 Juni 1995, IPK 2,97, Yudisium baik. Yeni Wahyudi, lahir di Pasar 8 Oktober 1995, IPK 3,52, Yudisium istimewa. Yeni Herlina, lahir di Susuh 19 Februari Video. 1995, Bere. 3,26, Yudisium baik sekali. Zakatul Naini, lahir di Banda Aceh 29 September 1996, IPK 3,94, Yudisium istimewa. Yuriza, lahir di Semayang 13 Juli 1995, IPK 3,26, Yudisium baik sekali. Rahman Putra, lahir di Batu Hitam 9 Februari 1995, IPK 3,57, Yudisium istimewa. Syah Hamdani, lahir di Gunung Batu 29 Januari 1995, IPK 3,16, Yudisium baik sekali. Desa Hariot Alamsyah, lahir di Ladang Buka 1 Mei 1992, IPK 2,93, Yudisium baik. Banda Aceh, Dekan Fakultas Adat dan Pengetahuan, Ketua Prodi Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan.